Naimbag ngal daw tayamin kakabsat, nagasat ka naregsak, apan ng pasangpay ti Paskwa, ken ti dandania Barotawen 2024. Yamanak, tingkad panang tartarabay. Impante, apo malalaga, Birhenes, kangainggit tao na, naimbag man, aya kaimay ka, ita bumisita, Kabalyo Moreno, apo tinagsakayan, sa di Belen, tingka na kayanakan, garami, apo nagapapang, ketules mo, bulong tianan, o Seken Maria, anyat binunyo, naku daw, unay apanyo, isunsaman, ket ni Jesus ninyo, abugbog tong berbo nga anak yu. Impante, apo maladaga, Birhenes, kangainggit tao na, naimbag man, aya taimay ka, ita bumisita, Kabalyo Moreno, apo tinagsakayan, sa di Belen, tingka na kayanakan, garami, apo nagapapang, ketules mo, bulong tianaan, o Seken Maria, anyat binunyo, naku daw, unay apanyo, isunsaman, ket ni Jesus ninyo, abugbog tong berbo nga anak yu.
Tengat rapi ti kulluum jay Bethlehem. Ni Jesus nga manubot ngay pasmayen. Hintay nga rod rampakan dati oras na danunan panagraragsa isang halubungan. Paskwa, Paskwa, hintay nga agday dayawen taninin niyo Jesus layanake ijay ili abele Paskwa manen Paskwa manen intay nga agkay kaysa lipaten tay tiguran gura tadimtenge naragsak nga Paskwa jay bitwen itjay daya manang silna ti sinamar na dagiti ang agdadanggay na magikanta ayog ti Paskwa. Paskwa, Paskwa manen hintay nga agday dayawen taninin niyo Jesus dayanake ijay ili Bethlehem. Di Mesia naipas ngayen. Itan kagaya ito nga gibos ti upload tayo. Agyaman iti panang tatarabay dalyasa.